Yamo yokumwakira Nyasaye bunambiye mono aseke wa kyobugima na afya engia ase obokoreri nigo Sister Magdalene korwa seke nyoroki arangenyo ewodi ya Bogusere nsemo yebunge ya kitutu chache South County ya Kisii achengeire emiaka 25 yobokoreri una Sister ya Catholic moyego yo bagokoragwa n'abarai abekirana abakurigia ebirogo gukwana kura chinsemecho nigo babuli abananchi kwanike buna ngosira bare Dr. Fred Matiang'i sobochori bole bosyo mulikito weekly forenge na ikina chinsemecho naboyego twariganiria ayakobwatia naso mujega bogo chengera emyaka 25 bono Sister we kanisa ya Katoliki aseke nyoro ganga wodi ya Bogusero ensemo ya bunga kitutu ya Kisii abwa sabara na eleko soko mo Sister Magdalene ase miaka 25 abera sobokoreri sana. Tunashukuru Sister wetu Magdalene kwa njia ya kipekee, tunafikiria kushukuru Mungu kwa wakati huu wote amekujalia mazuri hawa ulikubali umefanya na unaona kwamba siku ya vizuri kushukuru Mungu. Asomo yegoyo nigo mochengo maneno na kigwa abo ase chikwa ya chatera matera yoko tagyo monguru na bana bakakwera mashairi na matera yoko baka Sister Magdalene kwa umani tegotera kurinto gotera rumirera amini nae biko gotera abana bari batoko gotera yeuna ere akoni abarai bari baikirana asomo yegoyo bwa bakristo bege Katoliki na mwana Patrick Lumumba amono moskeo choki oyo kabero mwemusi we wodi anyatieko abwa sabono babwa tobote bo chikuliye kirokyo bobunge bwensemo yebunge kitutu cha South bono asaba moto ya Sister Magdalene asobokoreri bwaye asinyasaye. Kwa hivyo siku ya leo nataka kucongratulate Sister Magdalene. Manake niliambiwa juu ya mpango huu. Najua kuwa kwa kanisa kumtumikia Yesu Kristo kwa miaka 25 si kazi rahisi. Kwa hivyo Sister Magdalene, congratulations. Toko tena asante sana sister. Isega singi yako kora. Nche na ichaga galero kusherekea na sister. Inaacha na nche kushiriki na Sister Magdalene. Nonye nabo nigo bairari bagelyo reko basaba bamanyi benseme yo elioko banyora ase bochori bu mwaka bwechiri 2025 bere kerobora ike inta toko tebege ntekamo aiga otore kanisa likolia lero lakini ngendo brokinda toko teba na atari de ewodi yeto ya Bogusero bado ndoche shida nyingero rechi para na ndoche mna bona kira mwana byaro ko teraga iga ebyangi nyoli chiskuru cheto chirega iga azikai por mcheni ndengereretie Nyasaye gagwancha oja kubwatsie ekanisa yeito ya Catholic oja kubwatsie abaigoli baido chiskuru chabo Lumumba wano nimpage tena nchego suka kego chekerugo kyobo mpi Naboigo Charles Nyagoto oyu kabero mwemusi we wodi ya Bogeka ni yena kebona barabwo nigo bare ase ensemo ya Matiang'i ase ganga yaye yokugikero kyobora bwensi ya Kenya omwaka bw'ekiro 2025 bere abana baitu bagutara kinjira abangine bagutara basoya nyombe no murembe ibi bagende wasindwe na saitani wao ntole pamoja abantu tura twese intwe tole Matiang'i 100% ngakimoteba Inkolipoteria Ensoko TV kororaganga ensemo yebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge.